Jibevak ule VOC Mizawukti program tangi kanlo lo manzu kaming chu Hillary zabi kanya tunkar chunga chinsai de chebela thilthang sarjwa te lo thirhwang u amasa in chanchin lang sarjwa te Myanmar Military Council Nwaya in Chandan Neitura New Chinen Congress Party ti mingin party thar din turin Union Election Commission a March niru khan registration thelu ani thu shat ani chinmi te omtamna sagai region kalemiwa Military Council ten sipaya tanlui tir turin kumting law telin thalai te man pepui antlak chunzom zel thu shat ani Chin State Marlam Phalam Kupuya Myanmar Military Council Sipai le Chin Revolutionary Mipui Sipai Tangrwa Polta chu Alla Indo Chunzom Zela Military Council Lamhian Plotheina Mangin Anbom na Sathu Tele Chanchin Tharngai Thak Nom Tak Tak Te Kanom Pong Donadi Tuna Chon Chanchin Kim Chang Jokin Myanmar Military Council Nwaya in Khanpui Neitura New Chinen Congress Party ti mingin party thardin turin Union Election Commission a March ni rukhan registration thelu ani thu shet ani New Chinen Congress Party hi tutek malak na a din tumnge ani ti le tutange tel ti shet chian niri lawma se Military Council SAC member Dr. Mu Thang Chin State Chief Minister Hlui Major General Hung Ngai CNLD Party Advisor Hu No Thankapa Le Chin State Sarkar Social Affairs Minister Hlui Dr. Bamanga Te Antel Nia Shet Ani Phami Chungchanga Dr. Hu Thanga Chuan Party Thar Din Tum Na Chu Athlop Thu Le Antel Velo Thu Asoyani Tun Din Huna Union Election Commission a Political Party in Register To Somnga Paruk an Oma Chin State atangin Kumi National Party Chau ala Omani Zomi Congress for Democracy ZCD Le Chin People's Party Tachuan Party Din Turin Register an Thelut Vea Master Union Election Commission Chuan Nikum Mele August Thlakhan alo nolani In Khanpui hi kumin sanghi somni panga December a emo Kum sangni somni paruk January thachunga ne ati tu thu Military Council Hotu General Mi Ang Nayan March ni sari a Belarus Rama Azintum Khan asoinon le ani Chin mi te omtamna Sagai region kalemiwa Military Council ten Sipaya tanlui tir turin kumtling law talin thalai te man bepui anthak chunzom zel thu shet ani Tun ka March ninga atanga ni somin kar khan kalemiu khopui hun thang thang atangin thalai mi somthum borvel chu Military Council sipated an mana het man atamjo khi chu an infiam layan man ten ni Military Council sipai pol te hian kalemiu khochung veng tina probox khanen mi man tur zongin an vak pol thina mi pui re deuna muna phechuan in tina lu chuakin chung college checking le tur anga in soin thalai omte an man thin thu shet ani abik takin kalemiu khopui chunga veng sang sang ang pista aw mingala uye che mi angse daze tangzala le ta han venga ta chuan hatianga in man na hi anasabik ya shet ani sipaya training tura an man thalai ta hi kalemiwa sipai mun pakhat a da khoman ni a bipa hlir mi somrukvel an ni thu shet ani Karkata March ni thumpo khan kalemiu chimlama tanga bazar tura local mi somthum borvel chu chakan kho luwa an lo mana vo in ni thlang an la chwalo ni shet ani Chin State Marlam Phalam Khupuya Myanmar Military Council sipai tale Chin Revolutionary Mipui sipai Tangrwa Polta chu an la Indo chunjom zela Military Council lamhian Plotheina Mangin Anbom na Sat thu shet ani Phalam Khupuya Military Council sipai camp la omchun LIB 268 chu Chin Brotherhood Tangrwa Polten March ni sompani atangkhan lak tumin pepuyan thak meka sipai mun than khat chu an lak to thu shet ani
military council sipai lam te hian jet fighter baka Y12 thona mangin bom an thakna sa hle ni in CNDF spokesperson Salai Thimi chuan asoi he beipui kalmeka military sipai thankhat tlanchia an ombaka ra thom nena mantepo an thu shet ani falam khopui laklet le tumna operation hinikum November ne kwa atangkhan kalpui tan ni in khopui chunga military council sipai te in khwarna khem zongzong te chu lavek to in van kautlang aom LIB 268 munpui cha hi abang to ni shetani zofa te inkara inpum khanna ti chathei zonga thu soi thu chwa te social media lama thedar lauturin zo reunification organization zoro chuan ange tunna ya zofa ten inpum khanna kong kan zo mek la ya zofa te inpum khanna kong da theile kanin unaw na ti chathei zonga social media lama thu soi thu chwa thin kanom chu poi ati thu zoro chuan March ni sompakhat khan tu chwa siam in antar langani hetiang te chin ta chuan kan namtan hong thalo tak thleng chunjom thei thil ani lo awangin lotim khura social media manga in beitonna thu chwa emo video lo siam to lo turin zoro chuan mitin te angenani zoro chuan khovel hun changa zo fa ta kan impum khata kan insui khom le na turin ma ala zel don ti in asoi Mizoram NGO Polian tak pakhat Zoro hi Chinlushai Conference sangkhat zariya sumkwa pani Thurolum number pakhat le United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People UNDRIP sangni pasari in asoyangin India Myanmar Bangladesh Sarkar opna nuaya ommek zofa ta chu rorel na pakhat nuaya omtura malatu polani Indo-Myanmar kara zalen taka inkal pona hian thil thalo Atlantin awangin sarkar lai pui chuan FMR ahlipa inkal pona kwakhir ani hian thatna chinpo omni in Mizoram Chief Minister chuan asoi March ni soma Mizoram Legislative Assembly voikwana naya opposition leader MNF party MLA Pulal Chandamara te in ramri chungchanga azo na chu changletin Chief Minister Pulal du amachuan asoyani rambuaya wanga ronplanchia ratlanta chu kallo enkol tur chu ania ramria zalen taka anu chwa thei awangin drugs le dan phallo ral thuamba ka thil thalo tamtak ahwar pha ni in Chief Minister chuan asoi chu wangin sarkar lai puin rampati zalen taka inkalpona FMR ahlipa inkalpona akwakhir hian thatnapo a omti in assembly a Chief Minister in asoyani Mizoram nikum June le December in kara foreigner sangni don anlo luta lo lut than khathi Chin Hills lama training and penia shetni in American ambassador po state sarkar shillovin aron ehlang ti in Chief Minister chuan asoi tula geopolitics a ramliante and meglai ani thu sain Mizoram chu foreigner kalkong an nimek atia tourist pangai nilo tamlu tuk chu India sarkar ngai athat lo awangin sarkar lai puin protected area permit chu mantan turin thu ape ti asoi Indo-Myanmar ri zalen taka inkalpona free movement regime FMR hi sangkhat zakwa samluk pariat kum adan siamania he dan manghian ramri depa mipui ta chu engvisa ma ngai lovin kilometer somparuk kwam chung an in kalpo thayani nima sala sarkar lai pui chuan FMR chu hlipin kumin sanghi sopni panga January ni khat atang khan Indo-Myanmar ramri in kalpo na chu akwa khir ta ani khatizong kha tun tuma Tuesday chunga thil thlang lang sa zwal ta kan pong thei ta chuan ni a ta chin thang ngai nom tak tak ne kan ni mu ho le don ya kan lo me